Me se maje otaku but wo nya sempoa na wo ora me sempoa na ese me kwaje sempoa na aka no so baabi eso so na ye taku na me mu duro ne timi gina wo beje din saa fe wo be wi na kaprakura na oni bi wo top parties bebre wo no mu a me na wo ka sei wo mu de na wo mu nam fom onso so kura di mani aka jem se me wo ta me pa oba wo din odonim corona ba a wo bi e bo no ho ban ba between me and you betia se tama na kuma wo gina ne na so no anka mobi sa ye de corona atwa no de sua education be bre o man no and also wo to obi afokro obi anfie yes teneno so are you telling me say wo kwasa abrocho no ma wo musini nyina ye best ana makọ no makọ pick the best out of them and amodi aba so why don't you also pick the best out of us? Okay, I found you also Poleeno Multimedia said this month #revival of kumawood what you say enti ye di kumawood ho nkomo na yama ahwefo ehu odo ane wo kumawood mu ene enfonso ane wo na ye de senior hodo a ye se etwa no ya kire mu baabi a obenya bi ato anase baabi a obenya bi ahre na ye de amamo media na am strong Poleeno ade say na your first time subscribe to the channel and click the bell notification so na anytime we drop any video be and get it straight ko Instagram Poleeno_com na eko follow ye mene the nation priest Komfo Digital and I ebe twetwe nkomo I mean o kan mo mabo hu mode kumawood na untimi enyini mfrimu de biara da and then yeah no enye se obia keke na ye ni twetwe nkomo kumawood ye form a omo ama sini na gina ne no mo di nkomo nya obia sa keke nti na ho ye ne top ene omo ma wo game ni mai den a che ne omo twetwe nkomo enkomo for bre so ba se bring back kumawood and so yes sorry ye bisa questions na we na kokon ye na kofa ya amfasa anyoma na ama obi hu ne mfon so obi aye obi bone ehye ni mu wan kama na mfiri ni mu a I mean sa bring back kumawood odono entimi ma oka na unwa afre no o asomasi we na me ye fache me what you say enye say bi a Poleeno Multimedia ye fo aso ama ye tanisi obi image na che de entimi sisada bra mo ka over Poleeno Multimedia ye nua me de hye pia na moti amomo she nose mask de wo nyina ne se corona ne ye de bae okay ye ne de corona ne bae na eje yensem okay eje yensem no na che se ahobambo a yen ba bia ye measure ade ni duru ye ne se atrasa na se mum abro mu control abro ye control so nte na ya Komfo kra ne she nose mask kase na se me Komfo me she nose mask a na se wo so be nante ho sa wa utiate oh yeah nti me nhye bi no ntimi mo me ho ban o de wo nyina ne se mesoso ano but me ntimi incomplete oh okay yeah ene ba me mo akwankyere me ma yale akwankyere ana yamade akwankyere okay unya yamade 2 pounds na nya beef ne salmon me de be fra hamama bi e de ama de asa ho yade okay nation priest and I no twetwe enkomo no na Komfo YouTube channel e waja to watch e Komfo College vlog because me hu se Komfo e post there fa wa Komfo ya feel I know ya na meta kan se mi se ye hwehwe quality enye quantity okay on se obia etwa na ade ba ko a meka ne se ya fa YouTube na say social media no ya abuse no okay enti obi atwa bibia na ode beto obi atwa bibia na ode beto but ni nyina mu no kan hunu se panyine de panyine okay enti enye ni twa keke na ne hia yen okay but se ode de obetwa obeto obo ase atwa quality product okay na ode aba beto ama fans hunu the good side of you being that actor no okay the role I will play no eno ne ye concentrate on but nyese all the time no yetwa no ena ya na ehu hia gidigidi mai sa okay yeah nti arefo wa on subscribe to Komfo College vlog on YouTube here YouTube here search Komfo College vlog na subscribe and click the bell notification because we try juma be brafi or say ade begu mama 2021 way Brian Pacha come back to kumawood beautiful ura kumawood en fie be say muni oh say me fan say me 13 14 years muna me koi wow oh yeah 13 14 years solid yeah till over decade oh yeah wow na say ura mache of course na ekwan be so na fire out the verse ni oh eno de da me ka say true na Ama Mcbrown okay nana maso na na ma me di be wura movie industry no okay na ninja ebe so masene okay
Director Ninja. Ever saw my son finally no 2 floors Ama ben na your friend Vyrus. Ono be ma Komfo no be ye Komfo. Okay. 2 floors na be ma Komfo no be ye Komfo ankasa. Because even though now I was into the industry na me twetwa bia but na ye nhume until say Vyrus a friend 2 floors Ama ben Batman. Okay. Edi me twa Komfo ma me be ye colleague enti no true channel sa akom channel na wo de me fire no ene ma me benya hit no. All right. Next ono na de wo ko kire nananom ma nananom. Of course, we somafo or messenger ye soma no ma ne de me ko chia Multimedia Kevin e ko to forms e wa akom me to forms e wa akom na me ko ho training college. Okay. Me wie no mo graduate me wo me certificate wa akom da ho. Me ye graduation akomfo bebre bai. Alright. Oh, what day? Hey, Komfo College in education common. Beautiful. Bra inti ura movie nim no. Yeah. Challenges be pa na started so face because unni face na that time no na sini ho eden te say ne kra obefa ha na ye twasini inti eden obe face challenges stars go hwe na challenges be pa na film. Challenges need ye bebre. Especially on said you gina soro no osuro de oba. Okay. Na de oba ne nso no esuro de onu nso gina soro. Enti artist ni bia na ye de me play wo mu role no e hyase sori ti ai. Me wa artist bia ono kra de ntokwa e ba director na de me ba ho se edi enti na de me twa Komfo no nte ase. Wo ye me yonko artist. Oba na bema. Obema. I was one tears yes enti na ono na omumum ne se fata se edo mu twa Komfo. Ade no mu twa Komfo ransa na oba. No mu twa nsa na meba. Enti salinko ana. Enye salinko. Utali. Men kase utali but ebetimi ayo no ebetimi so anya ono a. Nti utali. Enye utali ebetimi so ayo ono a. Okay, enko eni. Nti no these are the challenges wa wani to ahwese uko artist edin tokwa esan se de yede ne ye no eno na ye gi ni uru afri ni nsem enti die enti na director no ekele no okay umfa ne totoroto nti challenges de me wa artist bi so wono nso so kura di mani aka jem se me wota me pa oba ano owodin e wosini nim ahunti da bia na me ka se sa niema we nyina keka ho ena ma adwuma no ekofo watimi wakame se na odonim chama ye no ye ho secret pa no ye hyiahia ye seresere kire ye ho kwa nanso no ye twe ho a obi adwene obi akasa obi ane ye enko nanso me busa me ho se sabi wono mu di kan de adwuma ne ba no kura gya hokoye so how much more you be ye bi ne ko efa wa na afa wo amfa wa leave it enye by force such enchina wo se fa wo enti amfa wo nti no wo yonko afa no no kosoliti ano yente sa ne ma wo yase ne ma odo ntimi nyina adwumanim okay na se ye bring back the industry na yemfa odo soronko adwuma no nyom ma me de nyom papa de okay enye me de me colleague enye me de da ho na betu bie na be ye bie ebi mo be di musika okay enti se won so aba beto na afa wo de be fa no na afa no enye by force okay. It's not for such a was a foul. Okay. Yes, most so no more. All can say so donim no. According to directors, ni be yes artists no so. So mo drew mo pick. They said they mo drew pick here. Your flow was set so. Oba set no so. Ope 2 days now. They we now call. Yes, so a human and the quality na na say how a director and episode see you soon. Untimi nyam rain you sir because of more timing. The woman and say udru picker. U pick now will be drew no. Ewo sika wogie okay o shase a ewo sika wogie ana o dru pick no a ewo sika wogie enti hwese me medru me pick na ebia me gitaku na wa frame adwuma no wo frame adwuma no me se data meje otaku tiase na nka me ya adwuma no okay but data no be ka kire wo se menya sempoa na ama wo de wo ba na nya me 2 days kura eye wo mu na de sa de ne hye artist no etirim Wutimi fret top artist was the oma me 1 day kura me pe. Me wan so nim sesa 1 day no ensuo betimi ato. Yeah. Technical problem betimi aba.
Entisatis na wo frɛ no no sesa taku na ade ma no no sa onye why don't you find another alternate but they will force and insist on that thing say wo dey mame one day one ye so obeka say me frɛ one ye obeka kyerɛ say wo frɛ wo nso so no wo kyerɛ wo ho kyerɛ no ɛna obi wo kra na data bi wo ka no kwacha data e bia magi wo yadwuma was oh wo dey at least squeeze ho because medical be setene so awie medical ba be da equipment na ewe me nti wo dey wo ba kra na se wo mu hu se wo ba ya hotel so we me ɛna hunu sɛ artist ni bedru ni pick obi ahia ni bi okay enti the necessary ade a wɔse ade gu kwan mu ma artist no sɛ e bi a artist ni deserve say enti wagye de na koma pɛ enti ɛwɔ nso so no ɛwɔ sɛ ɔhyɛ no ma ne tena hɔ sɛ de wo pɛ no yɛnyɛ ne saa tie obedru a untimi nhyɛ no because wo no one na nka na agreement na nkɔ ne saa me se maje otaku but wo nya sempoa na wo ɔra me sempoa na ɛsɛ me kɔgye sempoa na aka no so baabi ɛso so na yɛ taku na me mu duro ne timi gyina wo bɛgye din saa fo bɛwie na ka prekura na oni bi ye wo top parties bebre wo hono mu a me no ka sei wo mo de na mo nam fam of course busa ho say edi enti na ma na basa eye taku ya sa director na nso be hia ba ka che say wo gi di kura wa mo bra so what do you expect from the artist Nes nsem bebre wo who the cap fit let the person wear it the deserve no fama no won tena munya adwuma no there's a home song any kwan say offer artist bia Debbie o story no hia e bia colleague prepare yourself well uno be any competition okay but you see some of our directors what is the way was settings the chinchina no so person ko set okay ahoya bi ntino director we ko set ntino won ko bi no aye ne se ono de adwuma no ye twaja no chinchina wo so ko enti obi di na dwene obi yusu na dwene okoduru set no afrefrem obekwa kodu na face scan ma esan so de adwene na eye ntino artist ni so bi befunu afa ne bag no okọ na adwuma na hange nti sini bi wo hono mo a wo be hu se colleague shots ya the next minute ni ekuno because ensankan bi near the dialogue ensankan bi anwie enti colleague afa ne bag ko enti ye de ano beka se wakonwire mo oba na obewuye na se ho na ye sei sini no enti esini no na hyase na efe but na wie ye nyefe because of your terms and conditions na ye ne artists ne directors no ehhehye no any producers ne hhehye no so if you are bringing back the industry woma ye ma pepepe ye nya adwuma sataku no ofete sataku no deserve wa fama no no ntena se nya adwuma ne ma ho na sabi eburu sabi nya ado obi adidi ne de ho bible kra se ye didi ye mfifire ho until you don't expect some me sweat no wo be didi me sweat no ho for ha eguso ya Poleeno Multimedia say ya culture say bring back kumawood no eno an eguso a ye ho adwuma no enti bra eba ne say na adwuma yi call for me minim say aha mumu bebre very enti eye den na mumu bi etime survival e man say wo nipa say den na survival enhranka nyame say talent na nyame de ma ye no wan fa ma ye acting field nko a okay some of us we are doing well okay nyame adom ye host programs e TV stations that's nice ye MC for events okay any event bia no me ye ho and every weekend bia man for booking me in advance every bia no me call shows that's so nice enti no ye no bi de nyame ne ye diniye okay ba ya na me busa me say ye nuanom bia wo mu nso ntimi nyine nipa mu nkasa na eno so mbende eno ne problem no enti for ye no side de okasie ne ye diniye na wo mo maka na ya na ye celebrate so bedum aboa wo. Alright. Into bringing back the kumawood no day ni day na feel say empanyfo mfa ngu akwama ebeboa ma industry na say gina. Ye makroye. Odo. Enya adwuma. Okay. Ye nyi manisam mfra adwuma ni. Okay. Me madam fu ni ntechenkena no na esi wotwa. Okay. Obi timi efre obi se wode na etwesene. Ana producer bi kasa me sini bi a me twa artist we na me hia no. Producer bi another director bi ka say we dey onye ye mfre nipa so mesi ba mi hwan so na nka nipa na na producer na efre no no wona betimi play role no ye nyi sa de ni mfre ho who the cap fit let the person wear it irrespective of say the nipa na tie ne de wo ne ntem concentrate on the work ye concentrate on adwuma no okay say akokora ene fata akokora ye mfama no
It's not about painting, but it's about who the cap fits. Let the person wear the cap. The time me bisa and say, and I'm a posting video be on my YouTube channel, and then Lewen happens to be a cockrass previously, and then me who comments be more say you are saying you are bringing back the kumawood love, no, but why say Lewen and now massa painting a cockra or ya cockra bra pa George more almost so a young cockra more fitty room and boys more. That is the comment and go for kind. Me bisa say it's no any can say ye so sign your man should be man. You see. Ye true story a ye hwe nipa obetimi de ne honhom ne ho nyina ewurem ama ade na ye active saa ye nkokorafo na yen ye ka no to me metimi akase o ma ho oden wo fom me ba chawati ase o ma ho oden no e wo fom and we are talking about acting even those who mo ba mu a eye. But be a sa role no akokora no the type of akokora na director na epe no sa akokora na e natural akokora no ontimi nya because physically wa emre dey make heart say the only thing is what dey betena fa akon na obekasa sa but acting without movement wa wo hwekora be do ama wo be boring but ye de wo ye owo ahoden no eye na eye nko ade a ada niam is acting nti ye makeup no na wo se ye hwe ne ye makeup so na wo se ye ne yie a ne ye ne yam na luku asakokora no but enya se ye yi nkokorafo na se nchen nti ruwa almost fitting na ruwa almost fitting no ne de ama wo okay I think they toss mu pa of course nti I have for say mohun chirechiremu no sini na toda ye too technical even the Hollywoods no mo ye me mo pem rant here then ne makeup so mo asakokora it's happening anywhere nti bra adwuma na eba den na ye be ka kire Ghana for ne ahwefo mo wi ase de betimi aka kire o mu nyina ne se empanyimfo se onsa chi be ye odese de ye ntese onsa yem de ye woni de onyankrom pon twedua mpon basa fa yi adom kwa me ne dom ye nie muma yensom because da bia me kase hwe corona ba a obi ebo no ho ban ba between me and you betia se tamwa na kuma wud gina ne na so no anka movies a ye de corona atwa no ke chaw anka e chawa e de adisua education be bra o man no and also utu obi afokro obi amfiwo but when that time na kuma wudina so no anka ye de atwa hweku corona wie ye corona abrabo corona chi no de ye be ensam ye be kan fa yare ne ho no wote wa wo be ya hwe yie hwa ye se tramo ba ye na asem bi si o man ni mu a ye de twasi ni tu nipa ne fo ma nipa kra adwene ba so it was we esan say ye jai sa nyama we nyina mu no ade ne ba na ate atese ba bia. And do you think the media houses are also helping? They are not helping. Wabanwa kan, but on say with the acting na ye be ye no. E mani pa ne sere. O sere obetena se. Automatically no. Obetena se ni nyina obeti asam no to the end. Na me say gas media house no so emmo kumawood no anase sen. Ohu ne sa. On say me na me kan say e fa ba bi no kura ye nimpa no bi de. Ohunu adwuma no ekọ fom no a wo mu de epagya no eye ne de de obeka ne say wotwea eye bi before a mindset sa ne ma we nyina no all the media houses should come together no promote what we have untimi nkofa buruni amamre me ye amamre da wo ye bi na ahwe but ntimi nka ho da that is what we have. Hey, yes, telenovela. So are you telling me say, o kwasa abrocho no ma, o musini nyina ye best ana? Mako pick the best out of them. And amodi aba. So why don't you also pick the best out of us? Okay. Nansanya ye share series as with TV. You've gotten the best. Okay. They should tell you so we can do the best, but it's just about the capital. See, if say almost so here now content or pen on betimi abi invest here. They should invest because young kwatia domre and one yahan. Who told you say Ghanaians cannot produce a better movie? But it's about the money.
The last time I was saying this, our one platform be so say, Nigeria government no cross support much. I was coming there. The government supports the industry very much. Alaji Baku Timi sorry wa Nigeria or sponsor movie. Automatically they will produce a quality movie. Chale ha no mo kwaje obi fie kura twesini no kura na yedi watem. Wo kosere obi fie ani mu keke. Wo say ati a star bi agene ge. Ti mo ba ha obepam wo firi hokura. Selfish interests. All right. Bring back the love of kumawood. What you saying? If you the support here, send a beya 10 biano. We're going to post more videos and I say more movies. I'm also when you be a no was no dear too hopeful. Now what you are informing about you maybe a coso because America be American, you know, true movies. And your mom person or more not almost said that the true movie. No, it's a country near too supreme. And see, why so ye and I so intimate and do some pepper and fun. Me and for you moving no. And ton Ghana and Chewias. What you say? Brian, any or final words? Dear Mr. Ghana for you answer. Moson for colleague in ye. Modegita conform ye, a bremo comfort back up. Me scanning nipa, a view nipa, a searching nipa, a updating nipa. Oh, my laptop so. Mon support to industry no. 2021. A bay fire. Mo comfort, mo be who se me nam electric wire so. Me connect next level. Mo come from who say me real light pole. Me hiti because we are bringing back the industry. Support me all my social media platforms so. YouTube or Komfo College vlog. Instagram or Komfo College. Official or Komfo College. Facebook or Komfo College. Ko pass resem Corona ba e bia wo hye wuntimi krampi stress ikun ko pass resem never release stress no chale I love my fans, I love everybody. Me do bia na obi a support me, they on support me nyina me do. Okay, yeah, can subscribe now, follow me our channels now. Komfo College vlog ni Komfo_College on Instagram. Now I subscribe to Poleeno Multimedia so ha na Poleeno_com on Instagram. Media name strong Poleeno ade. Medum besia Vaz day mini girl enti or hona honda wait menso Komfo benyasa men kan se me se menso me pese me tonyom okay menso me pese me tonyom okay bye bye